Ji abich kotingo obila adek owito ngimagi kata nonegi kama moko 9 yudo hinyruok e rakruok mano bedo e kind obila kod jonjore e gweng' ma Kakong, kaunti ma Turkana. Jonjore go ma bende nopondo e bungu e bath apaya maduong' ma Kitale kochomo Lodwar nomonjo obila go mawuok e kembe mopogore opogore mane nie yo dhi keto kwe tok monj moro manotimore odiechieng' manyoro ma bende noweyo ji adek kowito ngimagi. Jonjore go wachore ne gin madirom 300 duto. Tuko najua kama ni wahalifu walikuwa wanatembea ile mang'ombe wao zinakuwa barabarani zikuwa naona. Sasa wakati walishutia kwanza juu tukaona hapa tuwezi simama. Sasa ndio sisi kujiokoa wakati tumeenda gari nipeleka zigzag. Wakati gari nipeleka zigzag wakapiga ya pili yosa kapata gari. Ile ilipata gari nikapiga seat number 7. Seat number 7 nikajeruhi number 6. Lakini risasi mbili hizo tuliziepa bila kulikuwa wanarusha kwa sababu walikuwa watu wahalifu walikuwa 3. Tafadhali naomba kama wanaweza chukua askari mmoja at least atakuwa anatembea kwa gari wakati wanasafiri na dereva at least for security purposes.